Naše telo je kao skafander kosmonauta. Kad vidimo drugog kosmonauta, mi u stvari vidimo samo njegov skafander. I možemo vidjeti kroz vizir njegove oči, prave oči, njegove lične. Sve ostalo na njemu je samo skafander. Samospoznaja znači skidanje skafandera. Mi smo samospoznati kad smo uspeli da skinemo svoj skafander. Niko ne može sam da skine svoj skafander, ali ga skida isključivo sam, uz pomoć sa strane. Guru nam služi za to da nam kaže kako da skinemo taj skafander, kako da se oslobodimo ovog tela. Shvatanje da mi nismo ovaj skafander, nego smo kosmonauti koji večno putuju po različitim galaksijama, je samo početak. Čak i onaj koji čvrsto veruje u to i vidi da je to tako, nije dostigao samospoznaju sve dok ne skine taj skafander. Kad skine taj skafander i kad vidi kako je svet mnogo drugačiji, kad je direktno izložen tom svetu, u velikom broju slučajeva on opet stavlja na sebe taj skafander, ali ovog puta on zna da može da ga skine kad go hoće. Znači, niko sa strane ne može da dođe i da nam otvori taj skafander. To sami moramo da uradimo. Opet, bez pomoći nekog ko zna te stvari, niko ne može da se oslobodi skafandera. Dešava se i čuli smo, postoji jedna priča o Yoganandinoj autobiografiji, kako je jedan jogi kao starac šetao i vidio je posmrtnu povorku kako nose kovčeg sa preminulim mladićem. Pitao ih ko je umro i oni su rekli taj i taj, bio je mlad, šteta. I kad su se spremali da ga zapale, da ga stave na lomaču, kao što je običaj bio tad u Indiji, on je rekao, ne, čekajte, meni treba to telo. I na očigled svih telo starca se skljokalo beživotno na zemlju, a mladić se promeškoljio, ustao i otišao u istom pravcu odakle je taj deda došao. Ako sad tu priču pogledamo u svetlu ovih kosmonauta u skafanderima, taj deda jogin je nosio taj skafander, već je razmišljao šta da radi, kako da uradi sve ono što ima da uradi, što je sebi zacrtao. I kad je vidio drugi skafander, da će da se spali na lomači, on ga je jednostavno uzeo, jer u njemu nije bilo žive duše. Oni koji skinu sa sebe skafander imaju tu mogućnost da kao jogini ulaze u tela drugih. To nije izvodljivo kad u tim telima stanuju žive duše. To je moguće uraditi, ali to nije joga. To su onda crna magija, spiritualizam i tako dalje. Joga
se ne bavi preotimanjem skafandera od drugih. Izuzetna je prilika kad tvoj skafander ne funkcioniše onako kako je trebalo da funkcioniše i vidiš jedan skafander koji ti je tu, na dohvat ruke, slobodan za uzimanje. Zašto ga ne bi uzeo kad više nikom ne treba? Duša koja se dugo vremena preporađa u različitim oblicima života, dolazi na ovaj svet i ostale svetove koji postoje u ostatku ovog izlaganja. Ograničit ću se na zemlju, jer ti su nam primjeri bliži. Kad hoće da se inkarnira, da se rodi na zemlji u telu, i sad ćemo pričamo o ljudima, o ljudskim bićima, ona ima svoj plan koji je uglavnom sama stvorila, napravila, ali sad u zavisnosti od odnosa dobre i loše karme, tu su sad i drugi uticaj i drugi se pitaju. Kad duša stvori takav plan, onda ona traži pogodan skafander. Najčešće je to lista čekanja. One sa mnogo dobrom karmom i sa ciljevima koji predstavljaju opšte dobro čekaju kratko ili ne čekaju uopšte. Oni sa mnogo lošom karmom i sa sebičnim ciljima koje samo njima trebaju čekaju i po stotine godina. Red je uglavnom dugačak za prosječne ljude. Mora da se čeka 10 do 100 godina pre nego što nam je odobreno da konačno uđemo u sljedeći skafander. Taj starac jogin koga sam pomenuo malo pre je vjerojatno razmišljao o tome da skine taj skafander i da ode. Međutim, on zna da će morati da čeka u redu iza drugih koji su umrli pre njega ili koji imaju važnije ciljeve. I onda kao da je rekao se pusti to da ne bi čekao, evo ga, skafander uzimam ja ovo što me briga. Nema konkurencije, to je za njega, niko drugi ne može da uzme taj skafander. Oni planovi koje duša napravi za sljedeću inkarnaciju nije nužno da se najbolje ispoljavaju i ispunjavaju u ljudskom obličju. Oni koji su vodili naročito životinjski život, podlaci, niske strasti i tako dalje, oni zadobijaju telo životinja jer je takvo telo bolje za ispunjavanje njihovih ciljeva. Nije to kazna. Karma i reinkarnacija ne funkcioniše kao vrsta kazne, nego kao neko oruđe, sredstvo pomoću kojega mi iživljavamo iz sebe one planove koje smo sebi zacrtali pre rođenja. Postoji puno
životinja koje su već u prethodnom životu bile ljudi. Puno jogina, samospoznatih, odabire telo životinje. Ali uglavnom većina ljudi se opet rađaju kao ljudi. Čak i čest slučaj da se rađaju u istom gradu, u istom selu ili čak neki put i u istoj familiji. Zbog toga porodično poreklo, porodično stablo, nekakva loza, dinastija, nije toliko bitna koliko je bitna u stvari istorija duša koja se tu pojavljuju. Možemo nekad da vidimo da neka osoba jednostavno umre, sedi negde s mirom, nešto neobavezno radi. Jednostavno umre. Iako je taj čovjek bio zdrav, nije imao nikakvih problema i tako dalje, jednostavno duša kao da kaže, to je to. Neću više gubim vreme, ovo sad više nema nikakvog smisla. Sve ciljeve koje sam sebi zacrtao, probao sam i živeo sam, nekima sam uspio, nekim nisam. Imam ja još ciljeva, ali za taj sledeći cilj mi treba malo jače telo, ili treba mi malo više pameti, ili bilo čega drugog, tako da ovo telo više nije odgovarajuće, ne bi imalo smisla nastaviti. I onda duša ode. Klinička smrt u ovom slučaju se može odnositi na slučaj kad neko vidi da više nema svrhe živjeti, kad duša vidi da je to, nema više nikakvih ciljeva koji bi mogli da se ispune, nikakav razlog da duša i dalje ostane u telu, i ona jednostavno ode. Međutim, u slučaju kliničke smrti, Sveti Petar ili u Indiji Chitragupta mu kaže, ti si poranio, nema mesta za tebe, imam te tek za, ne znam, nedelju dana ili 10 godina, nemaš ti sad, vraćaj se, ali ja nemam, marš bre odavde. I čovjek se posle te kliničke smrti vrati, svestan da još ima nekih ciljeva koji mogu da se izvrše, da pokuša da ih ispune. A kad sam pomenuo kosmonaute koji vide jedan drugog, šetaju se po mesecu i vide drugog kosmonauta, vide samo skafander drugog kosmonauta i oči. Oči su ogledala duše. A kad se mi preporađamo, deo tela koji ostaje najsličniji su oči. Zbog toga sam ja pretraživao oči preko Google da pronađem par koji je najsličniji mojim i nisam ih našao. Može zato što nisam bio na zemlji. Ili može zato što se takve nisu slikale.
Kad sam pomenuo oči kod kosmonauta, da kažem još i ovu drugu temu. Napredak naše civilizacije i nauke i tehnologije se ogleda u tome da smo danas sposobni da zamenimo oči i da zamenimo uši. Imamo kamere, imamo mikrofone. Znači, taj kosmonaut bi isto tako odlično mogao da se snalazi i bez tog vizira, ali sa kamerom ili sa nekoliko kamera. Zvuk je totalno eliminisan. Da čuje šta se dešava van skafandera, on koristi mikrofon i zvučnik i slušalice. Tu se naš domet naše civilizacije završava. Mi nismo uspeli da pronađemo način kako da se reprodukuje čulo ukusa, čulo mirisa i čulo dodira. Zbog toga što čulo vida još uvek nismo u dovoljnoj meri uspeli da reprodukujemo. Zbog toga je važno da skafander ima taj vizir. Jer kamera koja je na kacigi može da se pokvari, može da se pomeri, da mu daje drugi ugao, drugačiju perspektivu, pa onda ne može da proceni pravi oblik i pravo rastojanje i zbog toga je sigurnije sa vizirom. To nam ukazuje i na sljedeću stvar, jako bitno. Naše oči ne služe samo za gledanje. Slika preko ekrana, televizora, bioskopa, telefona, kompjutera je samo jedan deo funkcije naših očiju. Naše oči su kompleksan organ. Kroz njih se vodi dvosmeran saobraćaj. A i taj jednosmeran saobraćaj koji smo uspeli da reprodukuju nije kompletan, jer veoma važno za nas je da sunčeva svetlost prodire kroz oči. To je nedostatak dugotrajnih putovanja kroz svemir. Zato što snaga koju sunce daje celom sunčevom sistemu je jedinstvena i ne može se nadomestiti još uvek na ovom stupnju napretka naše civilizacije, ničim drugim. Naša čula, kompletna, koliko ih imamo, najglavnijih su 5: vid, sluh, ukus, miris, dodir, su zbog toga savršenije od bilo kakve mašine. Tačno je, upotrebom vrhunskih sočiva mi možemo da vidimo daleko detaljnije i daleko više nego što možemo da vidimo našim prirodnim očima.
ali to je samo jedan aspekt. Zbog toga duša koja želi da se inkarnira, ona kao da napravi listu. Treba mi ovo nije važno, nema veze, može. Ili ovo neću. I zbog toga mi se manje više rađamo savršeno u skladu sa onim što nas čeka da obavimo. Tih resursa ima neograničeno mnogo, ali mi imamo odgovornost da ono što smo dobili, to jest ono što smo tražili, da ga koristimo u skladu sa onim ciljevima koje smo sebi zacrtali. Ili u skladu sa još višim ciljevima koje smo skontali u toku ovog našeg života. U tom slučaju, sljedeći put, kad budemo tražili određenu oštrinu vida ili oštrinu sluha ili tako dalje, naš dosije će biti pregledan i onda će nam se reći, aha, ovo si imao, nisi uopšte koristio, znači ne treba ti, nećemo više ovo da imamo na spisku. Ove si stvari koristio, znači da ti trebaju, ok, to ćemo da odobrimo i tako dalje. Zbog toga je vrlo važno da ono što imamo koristimo na pravilan način. Na kakav način mi koristimo, na primjer, naše bogatstvo? Na to da se degradiramo sve više i više, da se drogiramo, napijamo, da živimo raskalašno, razvratno, ili da stvarno probamo da napravimo nešto od sebe i da pomognemo drugima. Ako je neko snažan, zašto koristi tu svoju snagu mišića? Da bi poražavao druge, da bi stvorio uslove za neke njegove ideje i planove koji su toliko suludi i inferiorni možda u odnosu na planove onih drugih koji su bili slabiji, ali eto, bili su onemogućeni zahvaljujući snazi njegove mišice. Ili pamet. Zašto koristimo našu pamet? Da skontamo način kako možemo nešto da ukrademo, da prevarimo nekog. I to možemo da radimo. Ali sve to na kraju ulazi u bilans. Oni koji su ispravni, koji su u skladu, kao prvo, sa ciljevima svoje duše, zbog kojih se pojavio ovom telu, pod dva, u skladu sa okolnim dušama i sa nekom celinom, njihovo preporađanje je lako, bez puno čekanja, bez puno pregovaranja, cenkanja, tako dalje. Za kraj, samospoznaja je znači skidanje tog skafandera. Samospoznaja je veliki trenutak u životu jedne duše, a naročito jedne osobe, jednog čoveka,
Ali to nije sve. Toliko ima puno samospoznatih. Sljedeći veliki cilj je oslobođenje ili mokša na sanskritu. Oslobođenje od čega? Oslobođenje od svih zakona prirode, od zakona karme, od zakona gravitacije, svih zakona koji važe u prirodi, svih prirodnih zakona. Takav oslobođen ne mora ništa da radi, a opet može da radi bilo šta. Oslobođenje je stanje gde nam nikakve situacije u ovoj materijalnoj prirodi ne predstavljaju nikakav problem i nikakvu branu. Oslobođeni u stvari žive veoma, veoma, veoma dugo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.